kutoka mababu na mababu, lakini tunasikitika ama tuna kilio kikubwa kwamba huu mti wetu ambao tumeutegemea kama mama wa pwani, basi hili jua limeumaliza kabisa. Kumagara kwa mitino gucungiririe nginyagia urimi wa njuki mwena uyu gucoka na thutha kuona arimi maigaga miato hakuhi na miti iyo ni undu wa munungo wa matunda ma miti iyo. Yani hakuna unyevu wa kuvutia wale nyuki, kwa sababu wale nyuki wao huwa wanapenda mahali ambapo kuna maua mazuri na ya kuvutia. Hata saa hii kuna minazi mingi zaidi ya 75% imekufa, na hiyo ndo tegemeo letu ambao tumetegemea katika pwani yote kwa jumla. Tumetegemea mnazi, hasa Rabai ndo tumetegemea hiyo mnazi. Harusi zetu zote za Kirabai ama Kimijikenda tumetegemea pombe la mnazi. Maya maracungiragio ni undu wa wagi wa mai na guthuka kwa riera, riguo aikari na ikundi cia honge cia maria maturigicĩirie makinyitanĩra kuhanda miti ingi niguo kugacĩrithia riera mwena uyu. 70% imeweza kupotea kwa sababu ya hichi kiangazi. Ndiposa sisi kama wananchi wa Bagamoyo ama sisi ambao tumeboda hii bahari tumeonelea at least tuanze kubadilisha mbinu zetu za kuweza ama tuende na ile mabadiliko ya hali anga vile yanavyoenda. Ndiposa tumegeuka tunapanda mkoko. Ni ukweli climate change iko sasa na imeanza kuonyesha athari zake, na kama mashirika yale ambayo yanahusika tunajaribu iwezekanavyo kuweze kuwa na miti badala ambao wanaweza kupanda. Hamwe nao ikundi ici ni ciambĩrĩirie guthomithia arĩmi bata wa guikũrũka gũkuhĩ na iria na gutemera mĩgũnda yao mĩtaro ya maĩ nĩguo mahũgũkĩre ũrĩmi wa thamaki. Badala ya kwenda kule baharini, manake wakati huo tulikuwa tukienda baharini hata kilo 2-3 tulikuwa za samaki tulikuwa hatupati. Tukaona ni bora at least tuanzishe ufugaji wetu wa samaki ambao ni haya madimbwi, na tunaendelea. Ni hayo madimbwi ndio sasa tukufikia sasa tunaomba at least other stakeholders ama NGOs ama serikali kupitia kwa kaunti yetu maybe waweze kutunga mkono ili waweze kutuchimbia madimbwi mengi ili tuweze kupunguza ile pressure ya kule baharini. Kaunti 23 ni cigũmĩirwo nĩ ng'aragu ihinda-inĩ rĩrĩ, na Kenya mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩrio kũhanda mĩtĩ nĩ ũrĩa ũcenjia wa rĩera ũrathiĩ ũgũmĩire bũrũri. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Arĩithia a mahiũ 800 kuma matura ma Oloitoktok kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mamũrĩkĩte mathomo megiĩ ũrĩmi na ũrĩithia wa kĩrĩu. Mathomo maya marĩa matabanĩtio nĩ Ministry ya ũrĩmi ũnyitanĩri-inĩ na ikundi ingĩ mokĩte rĩrĩ icigo nyingĩ cia kaunti-inĩ ĩyo igũmĩirwo nĩ riũa rĩnene rĩrĩa rĩthiĩte na mbere gũcũngĩrĩria ikuũ cia mahiũ kumana na wagi wa irio na maĩ. Wangari Maria wa Mũigana ena riboti ĩno. Kaunti ya Kajiado ni kumwe gwa kuria riũa rinene rithiĩte na mbere na gũcũngĩrĩria wagi wa irio na maĩ kũrĩ mahiũ na gũtiga mũingĩ ũgwati-inĩ wa ng'aragu na mahiũ maingĩ magĩkua. Kiangazi hapa kwetu ni kubwa kwa sababu saa hii tulikuwa ni wakati ya mvua, hatujapata mvua bado, jua ni kali, maji ni kidogo, hata saa hii ng'ombe ina shida ya maji. Nĩguo gũtigĩrĩra ng'aragu ĩno ndĩnacũngĩrĩria hathara makĩria kũrĩ aikari a gũkũ, thirikari ya kaunti ĩno kũhetũkĩra ministry ya ũrĩmi ũnyitanĩri-inĩ na ikundi ingĩ nĩ ĩtabanĩtie mathomo kũrĩ aikari ma kũmonithia bata wa kwendia mahiũ maya hĩndĩ ya ng'aragu nĩguo kũmanyihanyihia na kũmathara ũgwati-inĩ wa gũthinĩkanio nĩ ng'aragu. Ukame ni mingi sana, tunajua venye kama uko na mifugo mingi utaanza kuipunguza kwa kuuza. Tunapofugaga hivyo unakuta sisi tunauza ng'ombe wakati tu ana nyama na ina pesa. Shule inapofunguliwa sisi tunalipa tu pesa, maana tunaweka naweka account, mtu unaweka pesa yako. Joseph Larasha umwe wa tabania a mathomo maya augĩte mĩthingi ya ũndũire wa aikari a gũkũ wa gwĩkĩrĩra ũingĩ wa mahiũ ta rũri rwa ũtonga nĩguo ũtũmaga hĩndĩ ya ng'aragu aikari aya makorwo nĩ mahiũ mao. Drought comes, unakuta ile familia ambaye
ilikuwa na ng'ombe imerudi kuwa maskini na hakuna chochote imeachiwa. So one issue of drought cycle management is to know the season that you're in. So in the normal period, you're able to keep many cows, but when the drought comes, you want to sell the cows on time so that you're selling them at a time when you're still able to sell them for good money. Oho aikari aya ni mahetwo mathomo megie ureithia wa kiriu na ukoria wa indo cia guthondeka irio cia mahiu makiria indo iria cietiragia riua ihiu na iria ingikura wega icigo-ini ici. Kama kaunti tumepiga hesabu yetu na tumeona kwamba hatuna vyakula vya kutosha vya mifugo, na hivi sasa tumesha formulate policy ya vyakula vya mifugo na tunatafuta wafadhili wengine ambao watatusaidia kuweza kuwasomesha na kuweza resource wakulima wetu ndio waweze kuweka vyakula vya ng'ombe, kukuza, kuharvest na kuweka vyakula vya ng'ombe. Aya mamukirite mathomo maya meregereirwo kumatambia kuri aruna ao niguo kuhuthahuthia maruru ma ng'aragu icigo-ini ici. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Aikari a Garemara kaunti-ini ya Isiolo nimokereirie thirikari makiuga ni matiganeirie rĩrĩa makoretwo magĩthagathagio nĩ arĩithi kuma kaunti-ini ya Samburu arĩa maramatharĩkĩra na kũiya mahiũ mao. Aikari a Garemara kaunti-ini ya Isiolo kuma rũrĩrĩ rwa Turkana meyumĩrĩtie gũikia mateta mao igũrũ rĩa ciĩko cia gũtharĩkĩrwo nĩ arĩithi kuma kaunti mariga-inĩ ya Samburu. Kuna makonservancy ambazo ni nyingi sana Samburu district na Samburu ni county, lakini conservancy yetu ni moja. Wa Samburu they allowed kuja kugraze kwa conservancy yetu, na sisi hakuna siku hata moja sisi tunaenda kugraze kwao. Marathitagira honge cia ugitiri gicigo-ini giki kumairiria wira-ini wao makiuga riria riothe makaya mationaga wa kumetikabu na uguo mathite na mbere guthagathagio na utonga wa uhiu wao ukegwatirwo. Mali ya Waturkana hakuna hata moja imeairudishwa na serikali kutoka huko kwa eneo la Samburu. Sisi yale mambo tunazungumza ni ya kwamba serikali, Bwana Matiang'i, Uhuru, uko wapi? Na nini mali zetu sikienda hakuna mtu anafuatilia. Immediately wakati zao watoto wetu wanaenda kuchukua, ndege inaruka juu, kifaru chini, tunanyang'anywa mali zetu. Kuringana na aikari aya amwe yao na nimoragitwo ni miito ino giko-ini kia ica ikuhi magethera na ruru runene rwa mburi na ng'ombe na oho maranyita mutumia umwe migwate. Kuna mbuzi zaidi ya 700 ilichukuliwa ya mzee anaitwa Lotome, haijapatikana mpaka saa hii. Ile imepatikana sijui kifaru ikaenda kapata mbuzi 81. Ng'ombe ya jana ilienda hapo karibu kabisa hata na shule. Sisi hata ni Mungu tu ndio tunajua kuwa anatulinda sisi. Kuna machungu mbaya sana. Watoto yetu wameisha, hatuna mali, hatuna nini. Wamama wanarepiwa, mpaka wanakuja mpaka wanafunja mpaka manyumba hapa. Sisi saa hii hatuna amani kimaisha. Marathitagira atongoria aria athure guku Isiolo kumathutukania muthingi-ini wa ruriri rwao makiuga ti kihoto amu nimamahete kura na uguo mabatie kumatungata. Na hapo sio Samburu district, sio Samburu county. Kwa nini viongozi wa Isiolo wananyamaza? Hata Rehema ananyamaza, hata Fatuma Dulo ananyamaza, hata gavana ananyamaza. Mbona swala kama hili ambalo inahusu jamii moja, kwani viongozi ya Isiolo ni ya jamii kando? Ni viongozi ya clans? Kwani mbunge ni mbunge ya clan? Kwani senator ni senator clan? Mehete tena kuga shaigana ni shaigana na ati wona ritarire thirikari yagakwea ikinya meguthie na mbere kururugana o nginya kiriro kiao kiiguo. Hili yetu kwa county commissioner na security apparatus kuanzia regional security office mpaka Harambee House 6th floor mahali maneno ya usalama ya nchi inaamuliwa. Mbona mmesembea? Tumelaliwa zaidi kama jamii. Commissioner wa Isiolo Godfrey Omoding akiregana na uhoro wa mutumia kunyitwo migwate na kuga ati ripoti iria mari nayo ni ya mahiũ kũiywo na mutumia umwe kunyitwo kia hinya. We had given instructions kwamba wale wafugaji ambao wametoka nje ya Isiolo wao wameondoka Isiolo by yesterday tarehe 21. So leo tarehe 22 ndio tunataka kuwasema
niongereire ati maabitha a ugitiri mari mihango-ini ya kuhitana na ekinae acio. Ngiribotera Inooro TV riturekwa ni Wangui wa Mwangi. Akenya ni moretio kunyitanira na thirikari uhandi-ini wa miti niguo guteithia gukinyithia gicunji kia 10 harĩ 100 kia mĩtitũ kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũkinya mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Maya meyumĩrĩtie igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra mũthenya wa ũmenyereri wa mĩtitũ thĩinĩ wa thĩ, kũrĩa minista wa marĩa matũrigicĩirie Kĩraiko Tobiko atongoretie uhandi-ini wa mĩtĩ irĩma-inĩ cia Ngong'u. Kuma thirikari yagathĩka watho wa kũgiria utemi wa mĩtĩ, mũigana wa mĩtitũ nĩ ongererekeire nginyagia gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ 100. We are at 8.83%, shy a few points to 10%, and therefore we must all work together to be able to get there. In 2018, our forest cover was 5.9, not even 7.2. It was 7.2 in 2013, 2010, 2013, 7.2. But 2018, it dipped to 5.9. And that is when our president said, no, something has to be done and to be done now to reverse it. And he gave us strict orders to ensure by 2022 we have met and surpassed the 10% required. Mundu umwe ni akuite na njira ya kuragwo itura-ini ria Kunde gicigo-ini kia ubunge kia Voi kaunti-ini ya Taita Taveta. Aikari magikaira thirikari maugite ni gukoretwo na uhaguku wa ugitiri matura-ini maya makienda thirikari gwethana na aria maratabania ciiko ici na matacokerio ikinya ria watho. Mathe Wadia wa Mureithi niwe uharĩirie riboti ino. Makĩenda thirikari ya Taita Taveta gũkatha mũcibi wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ kĩu. Aikari maitũra rĩa Kunde wandi-inĩ ya Bololo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Voi kaunti-inĩ ya Taita Taveta maiyũrĩtwo nĩ guoya na kĩmako thutha wa gũkora mwĩrĩ wa mũrĩmi ũmwe itũra-inĩ rĩao ũragĩtwo na ũgateo mũgũnda-inĩ. Tujaiona hapa katika kijiji chetu ambacho mtu ameuliwa kama mnyama, amechinjwa kuchinjwa tu. Tumesikia uchungu sana kama familia, hivi hatujui tufanye nini. Naomba tu watusaidie kwa sababu tukienda mashambani pia tunaogopa. Hata tukiwa tunatembea njiani tunaogopa kwa sababu tujui ni watu aina gani. Kuringana na ikaria ya Nahashon Musei aratharĩkĩirwo nĩ andũ matoĩkaine akĩthiĩ mũgũnda makiuga kĩeba kĩao nĩ kuona gũkinyĩra rĩu ũgũtirĩ ikinya rĩtacũkĩtio nĩ rũhonge rwa ũgitĩri nĩguo kũmenya arĩa marekire gĩko gĩkĩ. Kijana alikuwa anatoka kujitafutia riziki zake shambani. Kwa hivyo tumesikitika sana. Kwa hivyo kitu tunaomba ni serikali waangalie ni kina nani wamefanya hivyo na tusikie wametiwa nguvuni. Mugite kuma rĩrĩa gĩko gĩkĩ gĩkĩkire marĩ na guoya wa kũthi mĩgũnda-inĩ makiuga mĩtũrĩre yao ĩrĩ ũgwati-inĩ kumana na ũbaguku wa ũgitĩri. Sasa tumeingiwa na hofu, hatujua wamejificha porini ama wako wapi. Hapa kwetu tunaona imekuwa kama mazoea, watu wanauliwa na mambo inaisha hivyo. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Masi Wadia wa Mureithi. Hata hapa uone ukamu Mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni augite ati mutongoria wa aingĩ bunge-inĩ ya kaunti ya Murang'a Eric Kamande rĩu ndarĩrũgamagĩrĩra mĩhang'o ya kiama kia Jubilee bunge-inĩ ĩyo. Ũũ nĩ thutha wa Kamande na ma-MCA angĩ a Murang'a gũthamĩra kiama-inĩ kia UDA tarĩki 22 mweri mũhetũku rĩrĩa akoretwo anyitĩrĩire gĩturwa kĩu na tigiti wa Jubilee. In Murang'a we have a case where the majority leader decamped from Jubilee and went to become a member of UDA. You cannot transact on behalf of Jubilee. And any position you are holding because you are a Jubilee member, you cannot continue holding it. The courts can hold you in the county assembly, but they cannot force us to use you or to recognize you as a leader because you are not a member of Jubilee.
So that needs to be very clear, and I hope that speakers who are organized in their own assemblies, they should be able to put their house in order. If a person was in Jubilee and he has become to UDA, he becomes completely, he cannot continue purporting to be a member of Jubilee and holding offices that he had been given on account of having been a member of the county assembly through the ticket of Jubilee. Na ndio nilisema juzi nataka kurudia tena. Tumeona jambo lingine la maajabu, where some of these people going to UDA, they registered in Jubilee using their ID cards. But to try and deceive Kenyans and to deceive the system, they then register in UDA with their passport. Please know that is already an electoral offense, and it is enough to deny you an opportunity to vie come 2022. Mundu ucio wakuanga nekunderu tena tumituganga tutaitwega